Nag-alaleman na ginawa na may kami bulong nila na kapumakaw. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Malaming penalamatan usiku Allah sabab sagian kaya seminar tanwi mantu alungan na arba'ah na sumanga syekh tanu aking pakatataya na sila ni Miyakaw Masaya yakadar pasagian kaya darpatanu isaw ni Syekh Harun Amni na si Syekh Abu Fauzia. So alhamdulillah katanya mga guru so microphone na pamudasakan waduo na ipamunarkan si Syekh Abu Fauzia. Ana waktu Syekh Harun. Saya akan ni maguna. Kau tua paman na ayako na maguna ni Syekh Harun na bukan tanus kanya sa matano sa makinagad nagukata ya guru ami yang kaya microphone na ini pala dagar. Pero talong oras na di ko kapusan. Wah, nagiti yun. Wala na ako para sikat iman to kapag live. Padahal masih makinig sa live ginagawa. Oy, ulit eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamda man akhlasa niyyata liwajhikal karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Orian yang pulih Allah Yusuf salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lama asyhadu wa qadariku Tuminggu po Allah suka pipya ginawa na pakimbalian tanong Allah sisaging kaya dito makapagitaw sa dunia na ayamala na malimut tanu si isa surga ayat itu kapag-apas na suka ka surga sisaging kaya dunia na piyantunisuan tanu makalatan mo itamo, makalatan mo power na
maka dagal so mga Korea tautan na palayan nuto keda na ayaw kalamba na so dia pasado manusia malagi dumapi ang nakaparatap beda ayaw pinakamapia na so ayaw kapasadian na sugal lubag ang mga pipiya. Gina ni minitali mo maulang mo ng mga nabi na ayamala na so Nabi Daro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnagigan na ng Quran na upamakumatan din na si Maria so mapapadalo mo asubukan na dua-dua kepuntusan si Iko mapapadalo si Iko Quran. Hubbullahi wa hubbul jiran, love of God at love of neighbor, pagmamahal sa Allah at pagmamahal sa kapwa. Hindi na usama na ni kabubayan ka sa Allah na kabubayan ka sa mga tao o di na kirang kaservisyo si kumapya galabag. Kaya sabab yan, nakagiyeso galabag ka ingagil ko ka na para ko Allah, nasa din sa kapasan ka, nagito din ikaraningan ko Allah, nasa din sa karaningan ko Allah, nagito din ka tubig diyan ka. Diyan ko takap tubig ko Allah, nagito din karani kasi kulimo yan, nagugito din karani kasi pasurga yan. Naging mo sa gingay dunia, ayah sekreto sa gingay di kapagintaw, o kung makunegosyo ka, negosyante ka, nasa din sa kada customer ka, nakala kita ka. Ay naman hindi naman ito matumal ka, na customer. Naira, hindi na naman matumal na mapipiyang ginawa niya kada kay customer. Ito yung nalagin dito, sa din sa kada hindi nga kaservisyo ng mga tao, balagi buka negosyo, at kayamanan yan ng mga pipiyaaman, na kada bersokat ka. Ukap negosyo na sa din sa kada kala di nga kidumatan, nakala pera ka kukuha ka. Ino sa mga negosyante na di sirang lutuan, kagigiran bulan mo na di man na kaservisyo sa mga tao. Ibarat yan na lagi ni Facebook. Si Facebook, namiyantan niya si Facebook, ay ni-servisyo niya si mga tao. Kung ginagiyong kay servisyo na si mga tao, kaya mo rin yung Facebook, nalaman na po gamit kay Facebook, napalayaw na po kita si Facebook. Alam mo, naging motowa. Si Iposalungan, nabiliw na pera kapag kita yan. Kapira gingin Facebook sa dunia. Sirtan ko sa Pilipinas, at tama sa wata, lokas na palibin na di Facebook. Naging taga Facebook ka na mag-load ka, namin na minus na 50. Nasuyo 50 yung pag-load ka sa internet. Lagi internet. Sa kapulusan ng mga tao, nakala kita ni internet, na lagi duwe manan na si Facebook, akala ka kapulusan ni Facebook, nakala kita niya manan niya na Facebook. Ay ito yung servisyo. Ami ang kambal ka sa servisyo ka, amay kapalit. Sumambuso ko, ay lagi niya na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay doon niya nagtukoy uganiwan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panintaan sa mga sahaba ko. Kay dito, nakagiyeso mga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamala na so Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na timbang so parati umma na dipag ato si parati Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Na ino to pa tiyan na so Abu Bakr, isipin na negosyo ko yan. Bisin ka na bisin ka mo, di mo bisin ka. Di mana biya sa sunat na po na ngayon, inong di pa nga ito si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Nakagiya, ay di tanong ka pang ato, napaganero na, awal man asnama min ar-rijal. Kanya ni pagaw-paganero, marati ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaso kaya parati niya ko Nabi. Nas kanya ni paganero, mong itsi ko pa itaw, nalamu na kurupit ko pa itaw, na anak perasinte juga Abu Bakar. Laman ako. Lamu na aman, o umato Muhammad, napalian na kung Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kagiyas kanya na biyan tulog si Syakir ko manan niya na paitaw, si kay manan niya na mapihan. Nagyutoy,
diga pagkato umat Muhammad si pamukaka. Ay berarti na menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mambana masjidan lillah sa tawati Rasulullah boleh sa masjid saya kaya boleh niya nung naswaswati si wala na himbole wala sa walay niya si surga. Nandun yung sekreto ni tanong pagkato tao himbole sa masjid. Nakagiyas ka ada benin niya boleh masjid. Masubuso amal ka asari ka. Na mo bulasan ka wala. Nakagisumin boleh sa masjid. Ulang mo na di magamal si sagi ko tamanan niya na masjid. Ulang mo na sagi ko tamanan niya na masjid. Adirong galubog sa mapia. Napalaya din aperasin din umibalay si sagi ko tamanan niya na masjid. Asan sa kada ulang sagi ko tamanan masjid? Nakala ikula su Allah. Si iko tamanan niya na mimbalay sa masjid. Ina ni piura kapakapas. After na successful na makapas ka po dunia na ayaw mala na makapas ka sa luman na mawe. Na sisagin kaya dunia na ayaw kapag-apas talo nasa din sa kala amang galubog ka amang abitiya na yuto'y kala bulasan ko Allah subhanahu wa ta'ala na yuto'y kasababan sa kakakawitan ka kulim Allah na gugusababan sa kapakasulog ka sa kamanan yan na kasurgaan. Sa bapro, naging kaya di tanong kabubugaya sa husayan si kuwagamatan magama Islam na importante si kita makapagita. Di pinaka-importante na bukilaga o pay tao. Apian to na din, kailangan ka na kailangan ka sa ilmo. Kailangan ka sa ilmo. Na sa ilmo, na pagana yung kapagkuhan ka nakapamakinig. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayak kaya kuhan yung po ilmo na pumakinig din sa Jibril alaihi salatu wassalam. Ang makamukuha Allah so wahi. Naging taka pumakinig ko Nabi sallallahu alaihi wasallam si Ibu Jibril naknabon niya kalabang mga kagawa na si Ibu ilmo. Kasibid ka sa karumasayan. Sigud ka sa karumasayan. Nabalang na biya makinig sa seminar, nabuon niya kakuha sa ilmo. Kasama sa biro na biya makinig, nayan niya kakuha sa ilmo. Nasa daw pa makinig, nadaban yan niya kuha manan yan na ilmo. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, nalabiwan tanos kaniyan, na biya rasay ko kaya pagana niya si Quran, o kipturun o Jibril alaihi salatu wassalam, o kapakapo niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Apia sa mga sahaba, kung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi tutumang po, alumya lang sila sa karamasayan, si Ibo, kaya paganadairan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Ibo Quran, ang gusto mga sabdan kung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gina ni sabab pas kita no na pumiyatan tan lagi nawatan no si isagyan kaiya lagi nakapagod naging Islamic Symposium, Islamic Seminar na bugatan no sa oras. Kasaya pagkal kain so pintuan o suwa si iku agama na gingo takapagkal kain kasi sa gingo ta pintuan o suwa si iku agama na si ulingkong ingkulalanan nagitikap terima Allah si kumangamaltan. Yung kaya di ka panintaw sa dunia na langwa na tao ang yung saksisiyan sugal bukyan na pantag ko kaya pagandala niya si ilmo. Baratiyan na ayakabayakan na buloy ka milyonaryo. Buloy ka kawasa. Rinda tawa ba niya di ka bayang buloy milyonaryo. Ugay, nasupormula ka milyonaryo, na sumagat to sa milyonaryo, na mapia din ang na isa dito dalawa masaksis. Gingo ta 95 na pala ito bagsak. Sa lagi nung kalalami tanong ko. Nani sabab na sabab si sagigot pa nalit sa gigot manan yan naka kurang usutaw. Na basta kurang ka na malakaw ni bukal na hindi natapos sa ginawa ka. Kagilang ko nagalabot na lago na iya ko na tutuhan o wabay.
kailangan na lang managalbog na marareger ka. Kaya gira makarareger ka sugalbag na yutu'y kapsugubayanin ka sa sagimutaman na ginagalbog. Kaya gira din ka makararayag, ada bang ang bubaya? Ada bang ang bubaya? Lagi-lagi nga seminar, kailangan nasabutan tano, agi pita manang, kung lagi din na lagi din na pita manganan, amya kapi-api, agal lubog si kuliaw lupa. Kailangan lagi na ni ayah sabab yan, nasibgal ka isusuatan mo si kuangamatan ng Islam. Kanugtan mo sa mga ulamatan mo, aliran pamakusay, sundabuan, wagamatan ng Islam, na di tanong mingulalan siko, di tanong kapagintaw. Di tanong mingulalan siko, di tanong kapagintaw. So iman tumangurip no Allah na si itanong mapapadalam si saging kaya Muharram. Ika pero iman to saging Muharram, kalima o. Na. Yung kaya Muharram, na si Imya nag-ipo, nagyang kaya hijrah kalendar. Kailangan na sasabutan tanong agyang kaya hijrah kalendar. Kasi imita taalok so mga alaa simba. Nagusi imita taalok so mga historical kumiyang mo na niya magintaw. Naging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba. Kailangan na masutan. Inuman man na kalabatan ko lang mo na sa mga kamuda. Isir kau ni hijrah kalender ng katawan. Mungkin isir kau nanti Gregorian kalender kami mulai siap-siap. Januari, Februari, Mars, April, May, June, July, August, September, October, November, December. May kakita ko natin na, Mami, alam mo ba ngayon, ito ang birthday ko. Ha? Kasabutan niya, naging birthday niya, hindi mo patawan. Ugiid na, upagisin ka, so, ulan-ulan, si ko ay manan na, hijrah kalender na kanin niya katawan. Ako ba di, pinaka-importante maswatan mo na kagiso mga papanod na mga amala simba na san mi katalo. Barat yan na Muharram. Muharram, Safar, Rabi'il Awal, Rabi'il Thani, Jamadil Ula, Jamadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, panay ada na mga importante mga galabag ago mga importante akasabutan tanu si ukapsig yung mga ulan-ulan si saging kemanan yan na ay kalin direktan mo apang taon na hindi sa sabutan na sudingaw ka sa sabutan na nagubay akaw naging tanya ka gubay akaw naging di kaawat kasi kulimro ka Allah subhanahu wa ta'ala yung kaya Muharram na giibagwaragon ang isisisi mula so hijrah kalendar. Ato na kailangan na sabutan tanong si saging kaiya Muharram. Magpagkaraya gara tanong. Ang tanong kasabutin. Bata ko na mo naging imata social media. Biya ka baga-baga akapakawin saya o panulon o rinuay magama. Kagiman isa na ko makap sa cellphone. Ang mga salungan na din yan ng buntayan. Nagilang ito din ng buntayan. Ang takabasa ko, adigang buntay na pilang sa oras karo. Ugiit na yan, imaguto na si Facebook. Kas kanyan kita sa gimutaman yan na adigang buntay, naging buta pimpura ng mga anini ba na wasail, ukit-ukit. Aipog ba si Islam? Nagilang pa nga ko tarima. Sabog sa gimutwa, kurang so kenal kau. Kaya man nakapkunin ng manusia na igiraman ito kurang so kenal yan si ku agama niyan agama Islam. Managiyan so mga nasabog sa gintakyan ganyan naroon niya karayag na ini yung terimaan. Agiyan po tayo mananiyan na mga dudod kuning na karibatan sabot makaliliyo si po agamatan agama Islam. Yung kaya Muharram ulan-ulan na
Matatago si isu yaum Ashura. Si isu yaum Ashura. Ito na gina yung Ashura. Gina yung Ashura. Natanto ko wala ibalas yung kapwa sa ikaw. Diyan ka nila ibalas. Naudi ka sa sabuta, ito na ay gagawang kaabuna si saging mo to'y manan yan na Ashura na sigedar ka na bubaliwalaan ka. Bubaliwalaan ka, aging ko tayo manan yan na biyak ka nila ikipanta gawiin matatago si saging kay manan yan na Muharram. Giyang ka na yung Ashura nagito so kaya pakatali ko kung Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam si isa Madina ayaw man niya sa mga Yahudi adiran po sa anso yung Ashura nasisagyan ko ito kiyaw mo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini isa iyan o ino sa mga Yahudi na adiran po sa anaging kanana yung Ashura ito ni sa mga adiran po sa iyan na ini sebagai mga Rasulullah na tigiya na ayah sabab yan akan kunaginan sugawi akia paka apa sa wallah si ipo Musa ko kinipentang niya si ipo Fir'aun apa yang kedua Allah Ta'ala sa Fir'aun sabab sa geng kutuwa kaya rastaan niya si ipo Musa alaihi salatu wassalam so mga Yahudi na umanmaw yung masuk gawiin at isinan mamuwasa. Ito ni Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panahnu aula saktan mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaran bi abu puasa sisaging kanan Ashura kagi Musa na innahu akhi bagani kami atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawun nabi wa ana nabi sekalian na nabi asakan mampuna nabi khaliful yahud nasupakan ni atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga Yahudi na po sa inyo suy kasiyaw ikasapolo isa mananian namya kalala ibalas si saging mananian na yung Ashura gino to kapusa inasaging mo tatlo gawi dito suy kasiyaw ay kapatagan mo kasiyaw na may kalungan na ahad na kapatagan sipo ikasapolo na may kalungan na isto Ashura ako para tigubra na lagi din nakahajul ako ba basta tinaypatag si Podiuman so ukop sa Arafah na nakahajul ako wala tigura ako lagi mamuti yun naging ito Ashura naguguli pantag ko istin na dua wala sa kikuwaga balas kung di ka pamuha sa isiko Yomul Ithni na rumpan minipatag sa Yom Ashura amya kalalay balas so manan yan na ako kapumuha sa iro Giyan ka na kapamuasa na miya kadagdag la benefit ay bigyan ko wallah. Ako po mas kapamuasa. Pagpaganairo naging ko pagkasuting ka ginawa mo ka kung ipapatagan kasi ko Allah. Gina, ay hindi ka kapamuasa na suaswat ka po Allah na gito'y di ka po pakaranya. Naman takil ko muna sa ginta ka pamuasa. Prilagaw ng Allah piraso iprinawala sa ragun-gurago. Si Ashura yung ikafiru sana al-madi walbaki kami tututulo sa buwan. Naman na niyan na sa kapapantagan buso yung mananiyan na may pos saragun na iprinawala Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, pakaliwala sa kita kapuso ito sa gina yung Ashura na ayasunat naging tatlo gawin. Udingon tutugan na piya so ikasyaw ini kasapulo pedugoy po kapusan ka sabab sa yun mo ito kapugaluin niyan ang biya kalalay balas o kung na yung bumiyagugan na naging mo sa salungan na kapakit naging mo manan yan na salungan Win na inukuto pagkadugaw yan kagigil isulo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasupang kao sa mga Yahud kudinan kapamuha sa isa gimuto salungan sabab sa gimutuwa kaya baka apas wa Musa alaihi salatu wassalam
o kinipunta niya si Fir'aun. So kailangan nakasabutan dalawa na pagkaw maging ngayong Ashura nakapamasa ang tanong. At ito ni ko yung tanong si po mga deono gumatanong ang Islam ame kang ibu itanong ka pamakin ka na itanong mo ipugulalan. Yuti biya kalala ibalas. Siyanan mapapadalom si saging kaya yung Ashura. Sa mga Shia na iwara nila na ginagawa mag-iuta yung Ashura na malakiran mamuto agawi. Tama sa niran pamalian na lawasiran, susiran sa Karbala, anirang palalagot na lawasiran tira, ya Husin, labay ka ya Husin, kumalian niran na ginoera. Ito kung nasabab, nakagigutuso, kaya Shahidu Amir Husin, si isa Karbala. Kaya na Karbala, na siya na matatamo sa Iraq. O, ginani sa Kuwantan o Punutultan o si Saki Kamanan yan na kuwan, seminar tano, ka-important yan, kasabutan na doon, yung na Karbala. Hagip ka nagtanong sa social media, hagira na tanong man, nagsusayan ng Islam, na ayaw ko tarima tanong panarima, na so ribat o di inadidig panarima, o sabagi, si Ipay Manan yan na, kaya Shahidu Amir Husayn radiyallahu anhu amini pantag si sagi kaya Muharram. Dudan tanong yung sa Karbala para masabutan no. Paganero na ito dudan tanong si agama tanong agama Islam kailangan na makala susuatan mo. Na ayaw mo terimaan tanong o kabubaluin tanong Muslim nasabu sa mapapadala ko para manuwala nag-ususab na doon kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay mananiyan na ino kailangan amaswatan mo so Quran kaantan di kedede. Ino kailangan amaswatan mo so hadis kaantan di kedede. Ino sa mga Yahudi, sa mga Kristiyan na miya didegsiran kagi miya kataling umakiran sa Taurat. Si mga Yahudi na daerah respeto sa Taurat kadagdag bawas. Lagin mo mga Kristiyan, minitaling umagiran ng isa sa Injil na daerah respeto kadagdag bawas nagitik niya dinagiran. Kaya baliran si mga tawa, isinumpa yung mga Yahudi. Sekitar ng mga Muslim, nasa din sa dipagapas si Quran, nagugipagapas si hadis ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sigurado din akredit si Quran. Kaya nito na ayaw ko at turuan na subusukatir wallah agusukatir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makaliw sa giyan ka na nakatir wallah agukatir Nabi sallallahu alaihi wasallam na iayag ito sabab akap pedidig ko manusia na sa Quran agusu hadith na so kayo sayo ng mga ulama na sa mga ulama piyag usayran na ayaw mo katarimas o katiro mga ulama na sabu sa makayo ng si Quran na gusto kasi sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa makaliliwaro na minimba gusto ko agama na so minimba gusto ko agama na di patot ibatano pabunuti yung di kailangan asawin ng tanong piya mga orin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katiru Allah na ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Unutin niyo sa Allah, nagunutin niyo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagusub ko balir ka na ulil amr. Ayat na ulil amr na so kaya pakatan pakano abiluin niyo alider agen ko tabiluin niyo alider na amay kaso ipamandu iyan na di makaliw si kabayo Allah na gusto kabayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wajib so kapagulutiro kan yung gatso kapagulutiro si saging mutamanan niya na okay na may kaso ipamandu iyan na makaliliw si katiro Allah na gusto katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na di patot iba niyo
unuti. Agina ni miya karaya ganda wano Quran. So kapag umunutan na gina ni ko. Nasi kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam naskanya ni mabubaloya leader. Nagiyan ko takabubaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leader ayab kunutan na ayaw ini pagintaw Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so kinira uto idadiyan sa 60 ragun na terima wallah. Miya wapat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saging tahajjatul wida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat last ini turun itu disebutkan saging tamanan niya nawa. Ayat na mutakatir wallah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Siya tigulong tala si saging kaya gawin na kiuplito akan pagkano so agama niyo. Agutiaro to pag natigwala sulim akan pagkano. Na ayaw mo tigu Allah igaswat akan pagkano na ayaw pagagama niyo na so Islam. So Islam. Yun na ni tatanudin ka. Siukapkan ka nga si mga pibar nga sikta. Kanagtan sa social media, Ash'ariya, Salafiya, Shia, pibarang ang mga grupo. Tapi ito na ni grupo, klaseng na grupo. Na ayaw mo, terima na ka po, tindigiran, nasama kayo nun si Quran, naguma kayo nun si ito, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasama ka niliyuro, na di pa ito tibaga, unuti. Ano sabab? Nakagipamikiriran ito sarili. Amay kaso, at pero iran na makayo si ito, Quran na gusto hadis, na paniugat sa kapamunuting gaon. Adya, aya agama ikaswat wallah, ang katigulong tala, waraditu lakumul Islam dinan, aya ikaswatakan kanu agama niyo. Nasubuso Islam, na aya Islam, nasu Quran, aguso hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gina ni Islam. Na gina ni promotan tanong si gumawa pa dalam si Quran aguso hadis. Nah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na si iku kaputay niya, si saging takin ito saging tayo. Ang taliyo akmaltu lakum dinakum. Nasu mga sahaba na miya bubiyasiran. Inunda po so Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kami ang taguon agim ko to arata ang ginawa. Kami ang tanggit sa pamikiran niyan amata na sa Rasulullah na miya tarot sa mission niyan na miya karani so kapunti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, si saging ko takyawa pato na miya tarot sa Islam. Da penami berbuka siku Islam. Kami apa miya tarot. So kaya tarot pian dagiti takyawa patian. Nailan ni man kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na saging kakawafat yan na ito na yung Allah ay ang Allah kung kakawafat yan na wa amrum syurabay na kenapa niya dito na natingin na oriyan kaputayakan na ayan dito ano na sa Abu Bakar ugaid na ay ini itinan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sunsukat ni Allah yung sabab ayak kaya dito Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu nasisaging ko takiyo pakatino si mga sahaba kagya katawan niran askanian ibarani si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisaging ko tamanan niyan na ako kaya pa to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naso kaya pakadito Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na inunutan ng mga sahaba dede na bakiran sa yung pagsiko Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu agi paparatian nila sukatir wallah nagu sukatir Nabi sallallahu alaihi wasallam agi mo tayo pagnutan na wallah oriyan yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oriyan Nabi na sukubalo ya lider oriyan kaya patay Nabi sallallahu alaihi wasallam namiya tayo sa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na nagidutuman po ayap manakiyaw pakatan si mga sahaba na so Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naskaniya ni Khalifa Amiril Mukminin Oriyan kaya wapat Abu Bakr Siddiq. Namiya wapat sa Umar nayap man namiya dato na sa Uthman radhiyallahu anhu askaniya ni Khalifa si saging ko tuwa masa. Na so kabubalo yung Uthman a Khalifa na rumiyad naging fitna.
Sabun siya kini Abdullah bin Sabah adhara imanu abtana kufru, pakararayak niya nas kanya na Muslim o ina sa sekreto na Yahudi na ayasiwa iya si sagimu tamasa na dinian pakatutawag sa mga sahaba susi sa Iraq, susi sa Misr, kagiraw mata na sa Uthman na lialim kanunia na kanunia pagduntulan sa Uthman na inagaw niya sa kadato si Ali bin Abi Talib na ayapatot na yaman niya. Tama sa madaglam niya kumi sa Abdullah bin Sabah si saging tamanan niya namasa na sumun siran sa Madina na si saging takatatagiran sa Madina na siran ikiya sa baban sa kiya Syahid Uthman radhiyallahu anhu na si saging takiyaw pat Uthman na sukarumanian na sumun si Muawiyah radhiyallahu anhu si kapapandagan ang gobernador sa Syam sa tingin na Muawiyah na panginakan pagkaakita sa nakasumiunos ito Uthman. So mga taga Madina na biluiran so Ali bin Abi Talib adinikliran aya khalifa sagi utamanan yan na masa ino kailangan nakatanong dan talo yan itumpok talo sagi uta Karbala si sagi uta kiya na kiya Syahid Husain kakantano kasabot iso tarikh ami ang gulawla si pamanan yan ng mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagi uta kiya wapat Uthman na biyada tu Ali bin Abi Talib so kaya to yan na piyamang ni Muawiyah at iyan ahi Ali na paminakan pagka akita sa naka sumiyo si Uthman. So Ali bin Abi Talib na mapipikir yan din ay kita siya sumiyo si Uthman ay piyang niniyan na tigir asakan na ikalakag sa Allah ubad na mapatay na manusia ada kan mapariksa ubag ito dito ang kapatay si Uthman. Nagyuto yung mga ribut sa Madina naminggal pikiran din yan naman ikaw parik ng mga sahaba na Ali bin Abi Talib na tumiras persi sa Kufa sa Iraq na rumin dito Ali bin Abi Talib ugay naging mga thawar na yan nadilang gilabog na naging fitness ito mga sahaba na pipulanuan nila na di man kapatayiran si Ali bin Abi Talib ang musuh Muawiyah radhiyallahu anhu na miya gagayra na siya kini Abdurrahman bin Muljam na miya patay niya Ali bin Abi Talib. So kaya patay niya si Ali, na daira magagawira mapatay si Muawiyah, na miya kasambi si Hasan, ada to si sagi utamanan niya na kaya patay Ali bin Abi Talib. Na so Hasan radhiyallahu anhu, na ayaw inikap niya si Kukada to na miya kanam numulan. Na si sagi utakeda to yan, na inito na suliyan si Kukada to si Muawiyah radhiyallahu anhu kagiya. Ayaw pipikir mo Hasan, na bakalo-kalo na madaso fitna amay isa-isa sa mga Muslim si sagi utamanan yan na masa nagyuti kinibugan niya ko kada to si Muawiyah radhiyallahu anhu sagi utamanan yan na masa pumiyakan naman ng mulan akakaptin niya si utamanan yan na kada so kaya ko Muawiyah si kada to na madakal sumiyang gilukiyan para si buka Islam but yang kalau buku Muawiyah na sokia libertas sa Constantinia Constantinia na gina ni Mantua Turkey Istanbul na si saging kutamanan yan na kaya kumandari si saging kuto kaya libertas sa Constantinia na aya komandar ro na suwata iya na Yazid bin Muawiyah so Yazid na kanabas kanya sahaba o inas kanya na tabi'i kagi si iminin buwata si kumasa Uthman radhiyallahu anhu dan iyan raw ta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagay ko takabubalo niya na komandar na pulis sa kumandaran niya so Husain apagari wa Hasan apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakate Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagampaganayan ti Rasulullah ang mga tao ang kaliberitian ang Constantinian na fahu magfurun lahu na sa kaniyan na panpurin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na si sagyan kung kaya liberitera sa Constantinian na ayaw komandar na si Yazid awat ang Muawiyah radhiyallahu anhu na si sagyan kung oras na miya wapat so si sagyan tanda pagkawapat o Muawiyah na ay niyang mambiloy api ang kasambi sa ginawa niya na si Yazid Iruta Yazid naging suwata iyan
Agyuti kaya balu Yazid Amiril Mu'minin Datu Umiyah Maratiaya Korean Muhammadiyan Aso Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, kenapa ya Bapak mana Amiril Mu'minin nama dikeribat? Kenapa dikeribat? Kayak gitu nak geraro to. Lagi dulu masa gigi masa tan. Ayat gerar ko presiden tidak tu na presiden. Gerar yan na presiden. Si kumaso Musa na ayat geraro tu na Fir'aun. Na si kuya mana niyan na Oriyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na subkina tu na Amiril Mu'minin. Na so Yazid na Amiril Mu'minin si kaya patayo ama iyan aso Muawiyah askan yan idato si sagir ko kaya mana niyan na oras. So kaya ba yung Yazid askan yan idato na so Husain radhiyallahu anhu adaskan yan maka ayon sagir ko kaya mana niyan na kaya dato Yazid kaya si Husain radhiyallahu anhu nasumyos kanya sa isa Makkah al-Mukarramah makapupong sa Madina. Si Sagin tagyasun niya sa Makkah makapupong sa Madina na sa mga taga Kufa na pisuratan nila so Husain at ira na sungkar kami si kaskain beloy na miya datu amin Sagin ko tuwa inapangwantan sa tutul kagi para so mga importante ang kasabutan si Sagin kaya mananiyan na minipatag Sagin ko to ikaw si ko Dhul-Hijjah mapita na ukop sa Arafah ukop ang kapapantagan mo ikaw na mapita na magukufataw na so mga sahaba kapapantagan sa Makkah na pagkakulan nila sa Husain na tira na ligas mo sa Iraq tumawa ka din po na yung haji kapag nairon na mapita na magukuptan mo sa mananiyan na Arafah na katawan ng kaso mga tao sa Iraq na triyaduro ka Iraq na may kamakaw mga sa Iraq. Si Sagin ko tada pa nakapakaw Muawiyah Husain radhiyallahu anhu sa Iraq na si Yazid bin Muawiyah na kaya suratan niyan sa Ubaydillah ibn Ziyad. Ang yung tibubaloy niyan gobernador sa Iraq at ikiyan ang pagkataling umasan so Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Husain na siyapang ka na panamaring ka iba pa kasong kasiran si Iraq sa ay mananiyan na Sham sa gimta mananiyan na oras. So Husain radhiyallahu anhu ang usupad si mga pamilya niyan na dinagkaakulan na sumyong siran sa Iraq na miyataman siran sa Qadisiyah ay Qadisiyah ay kanan Karbala Karbala sa bagi si mananiyan na mga Shia na kaya pakasubra Iran na tigiran asa din sa makabisita sa Karbala na tumuan isumiyaka sa gibu makapnay haji o di na tumuan isumiyaka sa gibu makanjit sa dalagwama na palayan ito pabrikit nila hadith adawan yan pakaasal kaso kiyang kulaw-law kaya tidawa sa Karbala na miyatay din sunabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si ikuda kapatay Rasulullah na miya kompleto din sa agama tanawa agama Islam na so Karbala na daban niya koneksyon o mga sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Sagin kung takya pa mo Husain sa Karbala o sa mga pamilya niya dulu sa mga wataiya dulu sa mga watao Husain Hasan dulu sa mga pagarinyan ng mga watao Ali radhiyallahu anhu na inalaw siran o mga sundero o Ubaydillah sa bitiriran ahay Husain adimis ka pakatarosan baya ka o anto na isuan ka kasuy ka sa Makkah udi na pagkasong nabis ka sa Sham si Yazid so Husain radhiyallahu anhu adid na ba yan do tiarima si Sagin ko tuwa piyak nino naging ko mga sundero Ubaydillah Sagin ko tayo manan yan yutu ki adin naging ko to ang Mu'arakat al-Qadisiyah biya ka tidawa so Amir Husain ang susundero Ubaydillah na simpre sagin ko tama sa Husain na may ito sila ni bilangan na so may ito bilangan na di ba ato si kamanan niya na gobyerno bitidawa sila na so kaya tidawa iran na dito kaya ano naging ko kaya Shahid Husain agugin ko tayo manan niya na sapulo agupito si iko mga pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga apo Nabi sallallahu alaihi wasallam amia syahid si Sagin ko tayo manan niya akia tidawa sa Karbala na ayamala na so Husain. Okay, na
nasisagyan ko tamiyan ula-ula na panuto sa yawmul huzn gawin ito ang buko sabab sa patod si mga Muslim diran min buko so kaya syahid o Apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagi sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inawin sa hadith na sakam na tibu Rasulullah na bububayan ang su Hasan ang su Husain na sa tao akabubayan ako niyan na kabubayan niya su Hasan ang su Husain na su Muslim mapaparatian niya su Allah Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na patutun su kabubayan niya si iko pamilya Nabi sallallahu alaihi wasallam na sisagay mo kagya syahid Husain na ipubuko mga Muslim ugain na ayat ipubuko tanong na sakyan niya si Quran Abu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikapakai batano bubugo ato ni Peter Allah ida asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un igirati wallah amin isugat terkana su mga pagpanadawi akan berarti lain ko ba miatay si karumangga bubuyan biatay suwata ka kebubayan ka biada sutamu ka kebubayan ka na kenapa ni pumapsaudo ka kenapa pumali lawas ka kenapa yang mana ni na baga pagugut uga idina ibubu kan na kaya pati karumang kasi berarti biatay subgubayan na baga sisina biatay siwata ka na baga sisina patut na mararata ginawa kasi sa gingo tayo mana niyan na oras nagiyo ka kararata ginawa ka na kenapa ka pakapuno braa agi ko tayo mana niyan na pati ka pagkuta kumampo uli dengan isali surga lagi dulu ngasih kaya pakapano perairan nanti kyo mo yung asyura na pubusan sa miya makagarang-garang gelat na pumalian iran alawasiran apagirasiran ya Husain ya Husain ya Husain lagi itu mga ala akadidegan na bukaribatan ama kaliliyo si Quran na musuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mo lagi takip pumanita nira si Muawiyah radhiyallahu anhu lagi mo takip pumanita nira si Yazid bin Muawiyah Adi itu kau pakai ubah kali panitaan supaya mana nian na Muawiyah Abu Yazid ka siran na mga manusia siran na subana sama pia pinggil bukiran na budak sa siran wallah na sugal bukiran amarata na udikinan rilan wallah na isiksa kiran wallah subhanahu wa taala na surusairan na kana magadusa na ino nga panipang manisa monpat kay kipumanita na kasi kaya mana nian na Muawiyah Abu mana nian na Yazid awad na luso Yazid na skay pagkakuha ko kipumanita kau upamuskan niya ni kaya sa bapa sa kaya patay o Amirul Husain na lusa niya nuto si wallah kenabang ka lusa na sumamu sa Amirul Husain na miya syahid na miya kuha niya so ngayon iyan kagi so kapatay sa kasyahid agi na nidid na lagi niyan na miya kapiyapaya manan niyan na galaba na so Muslim na aya kailangan nagtanong na ubat tanong mablag si Ibu Qadir wallah na gusto Qadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa din sa mapapadalam ko Quran mapapadalam si kayamanan yan na hadis na ayatan itu bulalan kanya tigang balitan ng mga Muslim dialitan ng inusumang Kristiyan na musumang Yahudi at na siran sa kitab na miya didagsiran sabab sa luminyo siran si Ibu Qadir wallah Taurat agi ito so inuturo si Ibu Musa alaihi salatu wassalam nagulumin yung sila si Ibu Injil agi ito so inuturo si Ibu Isa alaihi salatu wassalam naskitan mo po ang mga Muslim na ay kabubalitan wa khaira ummah na sabab sa kabubalitan masisirtan sa Quran na masisirtan sa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na sadin sa lumyo si Quran na sa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agyuti mga tao di galubog sa bid'at nasa tawang galubog sa bid'at na kullu bid'atin dalala lamwan na bid'at na kadidig wa kullu dalala finnar na lamwan na kadidigan na siko na ka jahannam na sabab mo lagi na di kailangan magtanong ayam yang karere tanong kabulito ng mga Muslim na di tanong mabalag si Ibu Qadir wallah na di tanong mabalag si Ibu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kagi na po ito gubyatan sa gingga dunia na ayam ala na si Salman Amor so kaya sa Hindu Amir Husain naginan na kadra na mapumulawla nakagi kadra mapumulawla na dapat tanusan geus na dapat tanusan power na ayaw bugita ng pero na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kagi isugo ng tanwa ka matawag ka isla igiramian ka sumapan ang amiyang bulawla na gyudi di gatero na gyud tasikan ipagapas ni Allah subhanahu wa taala ayaw matan naging kaya muharram ayaw niya kalal ibalas aswadul muslim
nasuka po sa ini ang simbiyong Ashura kaginan hinduan pagagabatan ng agama Islam amin itali mo marapatan mo Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangorip mo Allah yun ang yapan kulatan mo sa makabat na para kasabutan tanong maging kanan akhir miyang ula-ula sa akhir syahid wa Amir Husain si sa Karbala si binipantag si sa gigamanan yan na Muharram akhir putamanan yan na kaya pa siya syahid o pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na patut si mga Muslim apagkatuwa nila sutare si pamanan yan natutulan si mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam agisiran inaniwan tano ang mga pamilya Nabi Tanah Muhammad alaihi salatu wassalam sa balasakan mo Allah wad na pakay sa iyo si sagiyan ka na nabiya mo sa itang imanto nakapakay makay sa kano aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, tanto umapi yang umaraya nanti untuk ya bagus saya katakan bagi ya pengatatnya yang tanah Syekh Harun upama ko tiyan ulit tanong to na miyakap-yap yun to lagi paman na wad na mga tutulan na miyaw na siya kung mga paminginan tanong hibis mga otol na minisabi na gaya mo ka-otol paman na tutulan sa gaya mo to kaya para susugata o mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kotwa paman na pigil ka ni Sheikh sa oras wad na tiyan ng mga pakai sa iyo, makapatag sa iyong kutwa biyang mag-usain yan na ito pa kaya ipakay sa iyo. Na tayo maguna makay sa iyo. Ay mga dad. Pakay sa ano, magiging yung mga basta nila nung makay sa tas kami pakay sa iyo. Sa kami pakay sa kami anong ganong doon ang naging kutwa biyang siya kaya gurutan. Pakay sa ano. Berarti sila nangis saya wala. Apa dia pakai sih? Masa kami pakai sih? Oh, masya Allah. Lagi ayakan tadi aku tulis sambil ke dia. Bapa ini sambil tenung yang ayakan. Wajah mga pakai sih lo. Nagapakaya wad na karata sa nagugulpin na surat niyo insyaAllah na idulutan mo may nagya kaya syaitan wag yan mga pakaisiyo Alhamdulillah wala sa siya na Allah kaya mga tarira sa oras kaya kaya mga oras sila miya kadar pasiran kaya kaya darapatan natani makaisaw maganda ka sa pera yung sumpras mo pula sa permio. Masya Allah, tabarakallah. Permio na nangising surprise mo. Miya yang kaya Syekh. Paman dia kaya hijrah kalender na importante share katan wa mga Muslim. Benar manari. Apa man tunudon tato bagi paman na sana pagili agi butuh paman na pamanas pagilan siguro katanong ng mga Muslim magina na hijrah kalender. Ano to ang ada Syekh paman na kapian yan na ano ikaw saya mana dia na isa dua na lupa kaya umakatong dati Syekh tanoya na bulan na kasano sa perpir nako na ato na kaya tanong niyo sa libo to kaya pagusayo dia mo to gurutan wata naman malakan yung mamalak pakaisin yung amay na pamana dan yung dari kung mamalasiran mga alam sa ligaya mga wala kaya mga nisa rin sa Napakalumunod para kuwan. Anta suapu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyawa pa sa Karbala
Nabu anta aswata o Muawiyah radhiyallahu anhu amin ipentag iyan. O amin ipentag iyan. Nako na. Dua-dua ngaran. O dua-dua ngaran na filmnya was kami. Dari mga wahab na ito. Ngaramu. Apabila anta aswapu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu anta aswata o Muawiyah radhiyallahu anhu. Wagi udah maafkan yang di solo. Nak kaya serannya. Nare premio na sama gitu. Nah. Bro maler ano? Nabas kami piru, bas kami sumpah. Ada yang banget tuh ya, pas sumpah. Wai, nana kuan. Neno ka wala mga padapahay sa iyo. Na inshallah na may ko mapasadagyan kaya seminar tanong. Na ya tanong na kapitisi sa kaya chef tanong kay isa tanong amay. Kung kapakapat tanong seminar kaya chef tanong na paman na lumalang kapaya, paman na dawat dia sa kaya darpatan, dia kaya insiar bintang Manila. Na bumala yung experience sa Sheikh, wad na mga pakay sa iyo, paman na katrangi ron makay sa, wad na paman na di ka ron nakararayag, wakto naman, na isa lang na amay na pakay sa tanong sa kanya. Di ka nung pakay sa, ang hindi yung pansabag so pakay sa may, na nabanda yung mapia, na tawag ang tanong, yung punto ay kadua, abanto tanong, bisita tanong, pagkato kay Imam sa paman na mga usayan, Waga Mantan Islam, Asli Syekh Imam Abu Fauziah, kata yang guru so mikrofon, nada ini pada beraka. Kesinau pun sumamay na wala mga pakay sa iyo, paman na mga pantal sa iyang untuk piyama ko sa iyang kaya urutan, ubad na mga pakay sa iyo, paman na pumakutan tanong, iyang kaya mga uras, sa iyang kaya Syekh tanong, alim tanong si Syahra Harun. Kata aku so tunai ini mikrofon na ini pada bergerak. Tadi kata lagi si tagi girong. Pagbubuhay ng karang lambog. Sa mga adat, mga adat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Aisyah, ketika dia berdua murtad tapi membayarnya cuma di mama pakai dan kompetisi, apa kebutuhannya atau dia mengadakan apa memakai seperti dia? Ya Aisyah, makiakiat mata orang tak pada Why, lumala. tapi mana nak kata Aisyah itu kasih. Dia duitnya memang guna ulang-ulang Muharram. Nah, anak itu asal bisa dimahami manusia mampu. Nah, ini apa yang mengenai Muharram? Untuk Muharram. Tidak mungkin. Why? Kalau Muharram itu mampu, itu ada. Naki-permi mo na kasumpa sa bagun. Kaya ka nabiya lo ka naduga to. Asara mas sembagi wag yang to ay ka pera man to sa Muharram. Aguan to na ragunian. Naduga tos insyaallah. Na.
Ha? Nanan. Gusto ka mauwi ni Sheikh karon. Di kami ano yung mano to Sheikh agiingon to ikapira yung matugin agiingon to ragu niro kan siya kamagiingon to ako ikapira. Inshallah tapos yung patatang lagi yung wasay lagi yung nakakatamaan. Kaya pera tali na Sheikh tan bago ito yung dulu so ina-attention mo ng pagkakapit sa iyo ngayon. Seminar. Alhamdulillah ada yang bangsa yang akan kami saya apapun namanya semua manusia ini saya untuk ada pasukan yang saya dan dakwah jika kita berasa dengan agama masa bersama utama yang tidak ada walaupun dari rasa dan jadi agama ada yang sampai bawa tanah kabupaten yang fraksi kita bisa dia akan dengan bahasa yang agama khususnya di dalam bahasa dia tetap bukan bicara bahasa dakwah. Nah, dia ada dalam bilang pada agama. Nah, pada memang Muhammad. Aja Muhammad, apa juga ya? Nah, betul kamu musuh yang berkata. Itu dan mga ginawa ang pinag kaya pagkano sa mga members ang ulat na naman ito ang mga simbol na emang sulawag kurang yung napanak dalam balik itu kalau dalam yang tanah mga anak lima ang itu ng siya ang pagkakalitos pada meron latas ehon iman awin yakin Tasbihul iman awiyah. Apa namanya sebutkan saking kaya kata lagi na mukhalla berkurang dengan satu bulan tidak bisa empat sa dito. Pagkatiuli ng tanwa tinggal iman tan. Iya. Pagkatiyo din ang tanong, mabubog sa nakakaangka pati na yung nangaparantetan. Asular ko tanong doon, kung nabisa ko ito, madawasan kang nakayatan ng mapupusiyan na parantetan. Dan dua, impunan sa akin kaya karoon din ito, ito ko siya na semua. Batasnya pun aman. Awal na ito. Ako pakatiyo din na o mga sibatan sa mga. Ako ba hindi na nagdang sibatan na kena ba tayo sa sibatan ng kami sa batas. Ini buah ini saja buat dia ada hadis saja karena buat dia pembilang ibadah karena yang berhubungan dengan semuanya mana ada. Apabila kita berdiku atau masih bertemu sekolah, karena ada kalau ini itu memang bisa berkata-kata. Nah, ini aku memang orang punya apa? Hati kita sangat kalau tidak pada agama. Nah, husnul khuluq. Tabalu tahu mapi paraan. Dia bin tuan itu kakak lagi paraan. Betul. Tapi kakak banyak semua. Aku banyak semua bisa Allah rasa tambah sama mapi paraan. Ayatan biasa suka mapi paraan. Tapi ibu bayar kau nama tahu menghasilkan mereka, menghasilkan mereka. Aku merasa ibu bayar. Ayatan biasa suka mapi paraan. Aku maksud tahu nampaknya kita menurut yang seringan yang di bawah ini yang datang dari itu di mana usah sekali mendatang pemerintahan. Nah, ini kata Ali yang masih di masyarakat. Nah, ini kata tentang orang penyembah, ini adalah Muhammad.
يوم المعاملة العشرة نظرنا سليمة أخلاقنا فأقول لكم أن النبي كان وأتوسط للقانون مكارم الأخلاق هذا ما يقول nampaknya suatu Rasulullah hanya nampaknya semua kalangan semua kalangan kasih ke semua orang kita untuk nama sabar Allah Rasul siapa ibu dan bapak ya pak saya ada di muka saya tampak nah maka pertanyaan orang sekarang tentang juga dalam lagi aku kita sampai makan sudah bisa negara lain nah ya kamu tak apa so nabi na meron ni ating nasihat. So ano makakaambulan na? Ambulan, aktuasyon mo. Kapangulo ka. Ini pakai semua mga sahabat. Kila waman nasihat, ya Rasulullah. Anta umunit, belatang ya Rasulullah. Nah, lima dia mengatakan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada dia mulai Nabi Nabi, nah Allah. Ambillah tasawwurta, afasimu tasawwurta, asadiku dalam tasawwurta. Surah. Nah, oleh Allah, nah Allah sudah berdoa, sudah berdoa. Aku berdoa. Masa pun dari beberapa orang Wataru Allah saya ila dalika maaf lagi yang berperhatian nabi panggung kasih kepada lagi lagi kepada Allah. Kenapa kamu pikir kepada Allah? Datang lagi untuk susun dan mengabaikan tanda dulu sudah kritis atau kritis. Sudah na dividasi. Nah, yang berhubungan yang nama adalah asuran sakit tadi. So, utamanya ini surat. Nah, yang dijadikan belum nasional belum makan. Asiran ini yang asuran mengakhirkan. Kalau ini surat tadi itu ada lebih awal. Nasional nabi surat sebenarnya tak. Sudah ulama kan masyarakat ini asuran siapa dan masyarakat tentang ampun buat kepindah apapun akan bawa. Dari kedua pangkatan mengajar bagi umat apa paparangan. Banyak kan belum apa yang minat lagi yang berdoa awalnya dakwah awal. Nama manusia yang berpaparan dia semua tapi manusia yang berpaparan. Baiklah lagi mukanya para tahu lagi muka para pun. Watataman ayakuna jami'an kasih. Nampak masih muka pikiran tapi bisa bagaimana? Aku dulu dia tahu namun disirat ada masalah para pun. Nah, mana datang kalian pun saja bertanya itu iman para dia. Nah, mata usah pemikiran kami yang itu akan kaji akan tahu. Nama itu tidak mampu dengan aparat. Ini tidak berbeda umat Nabi yang Nabi berkata lanjut mengenai semua atau nama pada sebelum Rasul. Tadi yang umum aku yang di dalam masalah itu kan sehingga mampu ditanya pasal. Aman tapi hendak dari muslimnya pada saat ini. Kan satu artinya yang diberi perang yang mereka harus mampu betul sama Muslim. Nah, maka saya kira kita tidak semua saudara. Ada masa marah kita timbul tadi sebenarnya Muslim orang yang saudara. Dia dan dengan buat anda semua. Ya kan saya juga habis. Aku dalam semua Rasul an-nasihatu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar nasihatku billah. Aku tak tahu.
Nafahuan musaddiqahu bima ja'a bihi min indillah. Nah sekalian saya akan mulai kalau ke paparatnya sehingga kita ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa mana ya? Sama lagi rumah perjuangan sudah mau masyarakat sehingga antara apa ayo sih kita ataupun dari kali ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam atau asam anak saya atau ngomong Tadi apa? Kalau naik barat, Rasulullah di sallallahu alaihi wasallam ada ternyata la yahillu lil muslimin an yahdura khawfa masalah. Dalam apapun semua muslim mukmin berbuat tentang sebagainya, muslim tak boleh. Nama yang diteruskan sudah dulu, berarti masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengaji tapi tak lagi untuk perayaan. Apa apa ini nasihat itu? Ubah aku ada di belakang ini. Apa disayangkan apa mengapakan? Kemudian dikatakan di hasil tanah apa bersih untuk semua orang atau si musuh Nabi sallallahu alaihi Hadis sunnah. Kita berperhati bahwa kalian ketua Arab itu. Kota apa satu kota saya kamu harus berbuat Rasulullah tidak berapa itu. Orang tahu hadis. Kalau bukan orang kaya wajib diberi manual. Bahwa al-Masad juga dimaja al-Bihi min indillah. Mabaratnya yang tahu ada yang kita minta dari orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang punya kesakitian? Apa yang punya karunia? Karena Kalimantan ada umat Papua. Watak mana disunnati aku suka dan masih memakai itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni sunnah Nabi. Antum nak bicara kita juga sunnah Tuhan. Sunnah. Bahaya sunnah na betul. Nanti betul. Misalnya kemo. Bagi dia sunnah. Tasbih. Ayat sunnah maksudnya kau yang juga menjadi sunnah. Sunnah mana orang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari itu sunnah. Nanti filsaf sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke dia. Saya pun sahaja. Saya no. Apa ngatur? Ada lupa. Apa ni mau dia? Apa ni kira? Apa itu kan Nabi? Atur. Sunnah kita orang Nabi itu. Bikin. Ayah mau menelan Nabi yang putus apa hukum kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena berkata kenapa dia betul? Kata masa dia untuk mengawinkan. Nah, anda mana maka sakit dia untuk mengawinkan kalau mengawinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ayat awinkan kalian yang untuk semua umatnya apa dan dah sedang sama dia orang sebelumnya sampaikan bahwa ayo tama na kita kurang awinkan sekarang mana yang ngomong kita merasa pada awinkan siulul hasilan apa? Menjawab kan orang tua sekali maka pada itu metopos kan sabinya semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyigar kata Allah. Kalau nama pun pada pakai pemahaman yang orang yang muharam itu. Nah ayat tadi ayat pengamatan tahu jadi awal ini agak betul ya awal. Bisa saja dia tahu bagaimana kalau abida sampai yang itu tadi. Namanya apa ya? Obat itu mata tahu sampai tidak ada. Gimana yang anti oleh itu? Apun juga mata bukan langsung kosukan namanya itu. Tampur dan bisa. Apa depan yang itu kosong tadi untuk apa kasih tipu apa kasih tipu untuk tanpa alias. Yang ada beberapa yang itu. Nasib karena musuhnya suami itu kan Sebo seringan dulu kasih aku pada suami aku dengan mafia nama itu. Nah itu dengan mafia yang pernah masuk ke aku berapa? Osim bersih orang
Kalau berkau tidak sesuatu orang, jika kamu tidak keluarkan, maka kami belum mendengar. Watakan dalam masalah dari memang belum kamu nakata lagi untuk begitu. Kaki lagi suruh suruh masa di masalah, oke karakter dikali. Ini suatu karena berbulan itu kita mengalami sudah bangun dalam. Atau kalau kita air tambah ada macam sunnah Rasul yang akhirnya apa-apa yang ada ayat-ayat itu masuk sana Rasul kalau kita mengatakan tidak berhubungan dengan ayat apa sama apa itu? Saya tidak punya Rasul tahu saya muta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa nama Habibah. Enggak ya, boleh kalau saya baca. Data yang kedua, apa ini golongan tawatan. Nah, tak ini golongan saya tawatan ayat itu mengenai lokaskan dulu. Nah, di mana udah diungkapkan. Bahkan tidak didengar apa-apa ya. Nah, berapa nama menyebelah kesalahan. Saya melakukan kesalahan dengan apa dulu kamu itu. Nah, pengatatan saya itu apa? Nah, pengarang itu Sahara. Jadi nggak udah yang ada jangan dulu. Kata untuk udara terata apa? Namun untuk mata kita apa? Dari saya tasawuf untuk dari itu. Itu belum saya bilang. Kapan ada? Data lagi untuk agama kami. Nah, ini menurut pada masuk kita agama kami. Nah, ada apa pendapat yang muka, penjelasan yang muka, ini bungkus saja muka, memang betul-betul kami tidak muka bahasa muka ada muka, mau saya kita tadi itu muka hadis, kita mau tadi ada pada yang terakhir. Nah, dia muka ini kalau semua apa putih, saya sudah bilang dari sini di dunia, sama mau nama tay, dia kena impatan lebih jangan impatannya. Tapi ini dia yung imam, nagyari na ginawa siya sama pasang siya sama po balik ini nalita yung nagyari. Ano ba ito na requirement syarat na makumus ka siya ama kaya gawin sa amin dia po pa ini po na ginatago ko naman nakakasya sa kanila nakatago na kanila kung nga hindi bagaya mudah tahu kalau dia ada hadis. Jadi kamu juga di mati nusa nama kita ini kayak kata nama mana belum bisa. Mantap lagi itu mau tidak tahu lah. Ini orang yang sih, bersih di mati nusa pemain ini kami itu mau ngawas. Kata orang video seperti itu. Makmur orang lagi berbuat mengasih orang asing setan. Bid'ah atau bahaya teman saya. Dia pertanyaan. Kenapa turun juga Allah? Baik. Air dari arah di mana? Ini kita tahu. Betul anak dia. Nah, malah kita saya mau sekarang untuk mulai masak. Dari masyarakat mana-mana para dia orang yang berapa apa yang lagi anak walaupun kan saya zebulhan nggak mau saya katakan kata orang pulang nasihat untuk kita dia kata ya kita buat Allah Subhanahu wa taala makanya nasihat untuk kita tidak cuma nah kamu antar orang aku sempat sekarang sahabat yang asal dimakai kabur kita semua ada apa sih coba kita mata paling mati semua orang ada semua ini lagi namanya dia baru dari mata ini orang itu di mata mati dalam keadaan apa sih apa lagi semua ini buat ya apa pun betul kenapa itu kita gaji muka mata Asing imala ipapa di buat semua pangeran semua yang tahu abiar otak. Kaya begitu. Nama si ipapa di buat semua berbola atau berbohong.
asli mala ay papalyo ay kapagalan sa mga tao na mga idol. Bangunan takraw, sekali sunugan isa na kitapon. Sanad na sawas, at darong na ayapan niya tabang-talong na sukurukan. At uwas na sumanong paman apa di pikiran kayak gini orang kan di pikiran kayak gini orang langsung surat waktu kita pakai ini les nakatanggal dulu pengamanannya memang tuh nggak perlu dari ini isi di dalam sudah lo kata lo kata so mga ulama iyo mga imam iyo mga ustad iyo sino mga masjid iyo nah pamangan niya yung kailan apa pamangan ko kayo sa mga apa Bangunan tak lalu, watak pada aku, aku syuting guna kami apa-apa dengan kita bersama. Man al-Quran, wa amila fi on bisawarihi ta'ala yaumil qiyamah yaqulu ahsan min ba'di syar'i kama qala Allah. Sadar sata rabbi ini nabi kita buat semua. Ayat guna nabi sama apa dengan ini suku dia Al-Quran. Nasong pengalosian, nasong kadang sasakat. Mudah-mudahan tajam, yaman kiamat. Ada yang putuasin dunia nampak mati gaya di jenang Allah. Pada waktu ini mana ada di atas. Pada batas erung buat dia, erung yang dulu. Hati yang bola sisa mana bola suruh pengalosian masyarakat. فقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا أسلامه. Pembagian Al-Quran nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amatan apa katanya menguasai doa nama Maria Syafiq yang sultan Abu Dayyan. Nanti kita mulai saudara yang berbuat. Anak ayah kita yang tua mama sama dia itu berbuat. Aku tidak tidak. Orang makanya tampurnya wafat ada kemasukan, ada dijaga dulu yang berkata dia kan bersuap, nabawan dia kan, tunai bersuap, nanti kan berdoa. Ayat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari nama tapi kalau tidak ada ikat mata segitu. Satu sahaja apa kalian apa kalian apa pun kerja ini kami ada sendiri. Sekarang ini sudah menjadi masalah. Malah pula saja jadi kan apa yang ada samping kita buat. Karena ubah tak kayak ni tidak pernah buat dia. Lepas kaya. Dia yang sekarang yang apa yang buka, yang luas kabut bayi mama. Nah tidak pernah buat dia. Kenapa orang dia kaya? Isu itu kan orang tahu, pagi makan dulu. Kenapa nak orang dia? Kemudian orang tasman, berasal orang tasman. Kita bilang perlu mengatakan usaha doa nama Allah yang sekarang. Siapa kaderan? Dia di kaderan tidak akan menjawab. Kenapa nama itu Allah? Nah, an-nasihatu di akhir mati muslim. Yang sudah ada berhasil mengakuinya. Bahkan an-nasihat. Apa itu? Bahwa konteks nama nasihat meski yang masuk awal konteks ini sudah. Yang keluarnya berbeda teman. Orang sebuah begini, orang sebuah begitu. Niat kamu sebuah begitu, orang sebuah begitu. Woi, sebuah sama sahabat, langsung sebuah begitu. Sekali ini juga sebuah begitu. Emang tuh, kami ada ini asal tahu ada yang berbeda. Di bangunan sebuah bergema, masalah yang berbeda bangunan sebuah tapi itu. Kita presiden, rais, dengan sultan, yang ada di sana. Nah sebenarnya semua nanti sebelumnya berbeda uluan. Saya tahu lagi ini, ia pakai benar-benar ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi khutbah masalah ia paling tubuh ia sih mga sahabat. Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun.
Inosi at namangyan din mga nabi, yan din mga nurasumata sa osi at ang inilandalo mga matami, inilandalo mga puso kami. Sama sa kita, osi at nabi, at yan niya Rasulullah na mawailatong pagdi ay datang din yung kapag mudasal. Pausi na, pausi at kami natin kuma. Nah ini osi at Rasulullah din na, osi kung pintak ko ang azza wa jalla. Ipamusi ang kahapon yung takwa, ala kasikulang ko. Wasam'i wal ta'a, ang diyan po ang abang mga nilito sa pangulutan. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun aw habasyun. Diyan po ang abang mga nilito sa pangulutan. Ay mga nilito, diyan na diyan po pandu ang uluan na pangulutan. Hindi sifat o parang para ini kali po. Sami'na wa ata'na. Yan kami ini kali po. Ini gula lang. Ini mo tanam. Kaso po sa mga tawa, niya papasusunin po ba sami'na wa ata'na. Niya bilo pinagyakan ko. Dali para kaya. Nakapasang hindi na para kaya sa ulo. Amay mga isu na ulo na makapasang na nata kapatid sa ulo. Ito para ako. Ako so isapat rasa din mga ulo ni sa pare. Tama natin yung ulo. Ako na sa hindi pinili dira ya so sa ulo. Ana di sini mga ulo. Nakarang dia. Amado naman dito mga siyupak ka. Yan nga may apurpuro, lumin siyupak ka rin na may apurpuro. Amin lisan ito ako na ulo nga doon. Pinasungin nila lisan ito, ako ka. Kaya may extra nila, may ako lang. Hindi, mga oma, uli ka kahulong sa kita ko. Wala ito kalbakin, isip na. Anang gila ikaw ubang ka, besar niya niya tuloy na ako lang. Ubang ka, nakatoy. Mapamaso, abiyang ketua. Mga uluan nila. Uluan si mga pulo ka, mga uluan si mga pulo. Mapasang ko ay ako yung hindi mga puso, naso, puso pa ka, naso, mga ulama, puso na mga uluan. Nao, tadi mah, apa yang saya mengawas. Ayun ka, ang nasihatun na ako, yung buduan, anggota bangsa ada untuk Muslim. Nah aku nak boleh. Kalau ada rumah, kamu akan ibadah hati. Kamu bayar kasih apa? Kamu bayar mengaji hukum orang Muslim. Saya taruh kamu kasih gimana? Lalu kamu kira sudah taruh kamu kasih gimana? Aku yang ada sebutisan. Kaya mau nilai kau salah, kamu bayar dengan makalabah. Nah kamu bayar mengaji hukum makalabah. Hei, tagarin, makakaya sudah nabuan. Sudah nabuan kaya, nandalo mo, kaya kata mo siya. Kenapa mo yung mission na niya? Tagarin, wala na yung ninyati, madali na dagangan. Ako sudah nabuan. Tinabuan ka rin ninyati magsada ko, na? Tadi juga usap na sabi na rin. Ibigyan pa na puter ko ang ganyan, ninyati mo lang kadagangan yung alumong mo makakita siya. Ako lang nalasin ka. Kaya mo wala, mapya ka na mapya ka. Nah, ibu bukan juga dia punya juga terletak di neraka. Nah, ulung itu adalah di Indonesia. Orang mana sekarang ibu bukan orang terus nasihat nasihat terus. Terlalu banyak ini akan sering akan aku dengan sering dengan awak ini juga sering itu. Semua biar kan, nama biar dia masuk antara makanan ini. Watatamanna ayyakuna fima bainahum ada kemauan ketika lupa. Nah, maaf mesti gua panggilin aku dulu nanya tahu nama ada kira lagi untuk aku ya. Dodo, masih emang ada penambahan di dalam siram saya tahu. Karena apa itu? Dia nanya kayak itu nasa kita tiap mana yang Abu Lais samar ambil saya juga ada sudah bisa Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kan ada Abu Lais ini yang dia awal yang Rasulullah. Wah. Ayo dah udah untuk saya kira urutan bahasa hadis. Apa yang diurus dia sudah ada institusi yang sesuai. Dalam kamu ada hadis sopan juga mengenai terus kalau tahan dulu kalau langsung mulai siap misalnya mau musyawarah atau dia ada yang langsung juga kalau soal habis ya pas di mana haji saya mana kata kita sama aku tahu
mga seminar, dapat ka kita kan dapat makanya yang dulu-dulu suka kita dulu. Jadi nanti mulai kabar kita asal kamu na ayat na kayo kamu masuk ke rumah ulama kamu masuk. Kalau Jadi na urutan lagi suka lagi di video dia bergerak. Jadi dia masih berlangsung terus dia mesti buat asal dan yang satu kata ini. Masa beberapa kali saat bertemu dengan Tuhan Subhanahu wa taala, subhanahu wa ta'ala sampai dari sini dengan masa yang itu. Nah, dalam kami tak mengusul serta mengusul beliau kami. Salam naskah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah. Masya Allah, api apa itu oras? Nana ubat anu dia yang membuat api apa kusir ketan wagi yang kaya gurutan masih aku pausia. Sekarang ni mababal imam mga pagkasatan sa kantukan city. Biya api yang kaya biya makusir yang kaya mga gurutan, Masya Allah. Alhamdulillah malay penalamatan usik wallah. Agi kaya darapatan na minsan pa na ito na puma mga ulama may mga tiga-tiga na mga ulama. At agi kaya guruan at ustada ka na Sheikh Harun na sudyo kaya ato na ini kaya pakatuwa ko kagay na din ng paman na pagamay na may matalo niyan. Masya Allah na ay pagusya takat-takan mo mga bagasakat na kaya seminar tanong na penamaran tanong paman na pesuporta tanwaya. Mudah lagi mo to ani karkan ro digatero uman din na yung arba na paman na din tanong siya di seminar ko orasa paman na alas 10. Na miya kapi-api apa ka malagan tanong saya. Na umiya kapi-api apa na kupakato ka tanong sa mga petano apa kadar pasiran saya. Kau to api apa mo saya yang kaya buruakan aya ka ketang ira ka sabubaya sagian ko to api antu nagal pag nakato kawan ka paman na mapagana gagian ko to galubag ka paman na angkaw katang ni sabubaya na upada utam. Masya Allah paman na tiyan udah ko to agian kaya wasiatan ko na miya ka pia na benar to paman agian kaya ka pagagama na ulitan noron katamu isa ilmu ulitan mapagana na paman yan na di makalagyan ko to panagunta man tanong. Naidagyan ko to kaya pagusay na sagyan ko to paman asura. Ay numis paman ada tawa katawan niya nagupaman na makapumwasa sagyan ko to ayaw mo asura. Hindi nga katawan. Segedar kagyan ko to mga gawi mga ulan-ulan na di ganun na katawan. Di ganun na katawan paman na di ko makapagalu ko hindi nga katawan. Masya Allah tanto kumapia agi kaya paman na may bendingan rakatan wagi kaya mga ulama tano penalamatan tano siran sa daerah nakapakanderay nun sa agi kaya seminar tano na aya panganitan kira na di sila napkergai di sila napkergai na kate ado man malalang oras si ko waktu aluhur na niya panganakatan wagi wad na mga paisiyo di ganun kaya Agya kaya kapaganan na upunra ka mapadala manakaya na di ka pakaswa. Di ka pakaswa. Na paman nawad na mga pakailis kan wagi ang mga kakangudaan. Nawad na pakay sa iyo. Na paman nakatiya sa Tanoya. Paman nauna namin sa experience. Malaatan to agya ko to paman na kiyang galabakan yan ko agama. Nagyang ko to dami makawasuan nas kanya ni Miyaka paman na Romeo Utol. Sa di ganun ko mamalawan ng mga pakaisenyo na paman na pakaisenyo ron ipinayutan mo sa diya kaya ba adi ba nyo mapyan na mag-isnak tanong huwag ka paman na ang tanong makasumbi ang mga sumbi ang tanong na sumakin yung at na-realisan nyo dun paman na dinirulog pagkalipat yung mga bayot po kami na yaralangit ang tanong ira nantay mauna makaisi huwag yung yakabala po ka na yan ang madagalap man na yung pakaisi yan huwag mapasakay paman nakapamakay sa ulo. Nakaw to. Nanamit nila. Sikat nakitin nyo na
pasunutan. Ang yang kaya pakisugat. Live ba na? Live mo na kaya napumili ka sa kaya na kaya dunia. Kaya nagap ko kaya na kaya live. Ito para yung alam na ito kung na mapatay ko sa kiwing. Kakawin. Kaya hindi na utang ko man nakatubig. Ah. Ang meron kong yaraming tama di rumah. Uway. Naman ito pa ka rin. Ano to? Ito na yung pagkaray. Naging ko to Kami nag-iron ko man yung utang dito. ingin ako. Ano wala ikaw? Nakaw to. Nanakata na mga guru ka na. Nay, no, kapuro man na nakanaging utapay. Ayaw to biya ko lang yung pakais. Nakagipaman na. Biya pamangusay. Kaya mga guru tanong. Ayaw ko to paman na. Ayaw ko to okay tanong. Mga maranaw sa ayaw ko to kasuwing. Ayaw ko to paman na. Kaptubulo sa mga niya to. Nago paman na di ka pakakulo sa ayaw ko to pengaruma. Ang ayaw ko to mapupanungan yan. Why? Nana paman na ya pakai seno natin na pangaray ngayon kami pipi o paman na o banya karata to nana pangaray ngayon kami ka ubata paman na lagi disulutan na keterang pa mga rumah na ubata tinggal mga rumah na anak agad natin nakataya mga guru kan nana paman tunay mo sawira kan uwan taharkan may pagkasubra bisa dia foto pakai sila. So, kapag tayo sa mga Begini orang anak yang buta. So, bagian sa ekonomiya, bismillah, bisa kira syariah. Bagian juga muna nakalito po. Nakulihan doon syariah. Nalilo po, nakatap na rin kasi Garun, hindi ka natakabaya. Ayaw ko na mga piliwan natin lang, lagi yung kita sila. Lagi yung mga kita pagkakaya yung kita kawinan. Ada nama ada sahabat, sudah boleh ulah sa sahabat. Kalau dia kita kan nak pesan biru, nah ayah orang dokter na arat itu, nama ayah itu biru na arat itu. Saya dari kawan apa dengan yang yang sebelum menjadi kebetulan kami mama yang utara dengan Peru, itu kami butuh menghasilkan cuma hadis. Nah, so apa ada yang atas fokus juga kan berapa orang guru apa ya? Tadi untuk makan utara pasal soal kita. Anak guru mana? Rongok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunat. Dia baru keluar dari itu dan keluar dari nahuan apa naruma. Nah, maka dia contoh wajib ini tuan. Dia wajib Islam. Ini apa naruma? Nanti ini wajib sudah orang ada dalam semua bari. Dia sana anda dengan dunia orang Kristian. Ini apa yang boleh materi. Jadi na kalau mau experience yang Al-Quran, ya kita Islam ada benar-benar ubah. Namun nantinya kembali orang Muslim, itu nanti na semua mana kepada mana rumah saya bisa buat lupa. Kami tidak mau beri tidak dalam yang dari na apa kita na semua mana untuk orang na sah atau apa beri dosa atau bukan itu. Nanti ada menakwa. Sebulan kasana sebulan. Nah, sebulan lagi yang pakai serta karena kita di sebulan dia. Kita tadi pakai serta. Dia nasi Islam. Nah, ulang mana jual Islam pada mana ya. Susah Islam dalam mana pun bukan legal. Jadi kita pakai sistem yang tak ilegal. Jika dia yang apa nama, kami tidak suara na tidak punya sudah tu, tidak punya sudah tu. Tidak dia tahu kalau dah semua mana tu, semua apa. Bagaimana orang dah sudah ina
inatuan lang na ayak proven yan na parang yusa. Diba? So bali na isa na proven yan na yung ibusa siguro tama sa para baka paludaw. Diba? Languan mo pa man na parang yusa walay na kuha. Kung mga ba, ginasumahan na ito, nakabay ng sumakan niya. Kaya wala ano ito. Ang mga pangarong na pinod yung mga pangarong ako sa doon na matay-tay mo na. Ang mga pangarong pa siya ngayon, ikaw umugod talo. Hindi po kayo Islam, hindi po kayo manan nila. Kami kaskada ito na, ang mga pangarong pa sa isang yun pa. Na subuan ito. Hindi natin wala pa ito, Allah na ating kawain. Amay kalilat juga, so ipaginusulan na nakiran na tungkol sa kata. Kung natin mo ito apa kinusulan, iba tas kamo na hindi ka pulugan, kaya hindi ka pakapulugan na nasubat. Hindi mo na, makahingan juga, gino naman lang yan na. Kung mga rumaga, nagdudugan ka suba, bibigay mo sa kapilarian, sikwemanan yan na, uyagay sa ginawa. Gino naman lang yan. Amay kamapasan nga dito, kapasangin ka pa ikaw yan, iga kontento ko sa kataw, na tungkol man sa kapamanga ng isuka sila. Agit ini isa pa, ini sebagai sa iyo, parang niya na iba yung matrinay naman. Isa Kristiyan, ayaw ko pa kaya pangaroman ka na isa. Hindi na akali din na kabit. Siya din Islam, nabuwan sa kabit. Nalipiyang limang biyak po nito yung legal, ano, kabit. Pwede ba siya pumakit na di mo ito legal at di mo naman yan na kabit, para siya naska. Sa mga Kristiyan, nabuwan na tira sa mga kapangarama sa kabit. Ugin na, abi ang adag na kabit na mapapakitiran. Napitira nga mo, kung makuswata ang katuloy na kabit o mga ay kasakit yan na upang mga pamilya. Yan kasakit-sakit. Ay barat na swata ang katuloy, yan na sa rasay kaon. Gawin yan ang kabit o manan yan na Mama, hindi isa para ako matanong ng Islam. So, hindi sumunod ka mo matanong ng Islam, so mga dito, na may napagaluga, si ko kapuluparas, ang pamanan niya na mga bae, na subuan, so kapamangaruma, at so kapamangaruma, na isa o mga noon, na di mo dati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pamangaruma ka o mga salibata, o mga bae, kapainin mo ka, pero di mo mga yom al-qiyamah. Para si Rasulullah ibigay bisa na skano sa aluman kamaw. Yan ang panito na sa tali sa kadagan kay Moriataw, nakanakay bandugan. Ha? Bukuha ba ng kalimutan daw, padang kay pamilya na bandugan ka sa dinga man. Ay sa aluman kamaw rin. Apo nila ibigay bisa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun na naman yan na mo. Kapangaruma, napit sa sugot, na sige ko by tribe na mga tradisyon na pujugitan o kuha. Kapag karumay, para nasa tanong-tanong, tradisyon tanong, pa na sa pagkawin ng talani kahila, piwali. Ito sa karumay asal kada, lima yung suwali. Ito yung bisa ba? So, andi ba na kapag karumay na, hindi ka pakai pangasildo. Ibarat yan, nagugin ng mga kaya alin, batas wata na bugulo na karumagan. Ang yan sa kadrupe man yan na karuman niya, piakasan juga. Jika pakai Portugis, sudut. Aku bilang ako pada nakiwata sa buto na karuman ka. Aku bilang ako karuman ka na. Biasa ka punta sa rumah istirahat sa tiyo mo tama niya na diliban kaya tiruang ko. Palagi mo kasan juga. Agiti ay pinutul pagat lagi mo tawali. Agiya sekalian berkati buat pamilya niya sa kakasama niya na kakarumah. Api alam mo na wala man natin mo ka. Napiyakin kami mo sa pularo man. May kada bawali. Natin nasa akin mo tama na niyan na. Ayaw po kang katarima. Wala man na niyan na kapirumay na makadagpas wali. Uli na at na. Kananan niya no. Ito kiliyan natin yan na. Nakiyatin yan na. Naskat niya ito. Kailangan ka nakapakiparuman sa kanya na. Muriya tawakan. Ipanang tanig kaluwa ang kumos. Na matagot ang tradisyon. Para nakita niya sa mga mabuti. Na digumos, kaya mana niya nang tradisyon ito, mana niya nabay, tribe. Kasi mga pinagdagin niya mga harap na katuwiran na makuha so buwan. Kami ito gano'n na hirap na buwan na so pangaro, manaskan niya hindi ko sa ginawa niya. Hindi tiyan na yung tamok patuloy ha. Mapasa niya, hindi ko
Kali ko na wagyo mo na tinasabot ko sa akin na minita daw sumaha. Na ino to nag-ibig kaya pa isang muda naman ka. Tagila, yawata ka. Kung naroon na ka. Tigmang mo wali at tigil na ito. Pagkapian yung pangarap ako ka tagila yung manan na. Anay kapatid. Ano niliwata na. Siya titalo na lagi dulit lang itong kalalayaman. Kung ako barat na suwan at kaya yung nagilo na diyan ito na. Ito ako. Ito ko kapapin ha. So di mo ito mga tradisyon na kalalayaman talo. Nasa alipakaliyo si ito. Okay, ito nagdala ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabuto niya na tawag ng Islam mga tradisyon na naman niya na Katolikawin ito yung mga niya nakapagkakalitan. Wala mo alam. Aje, dapat menguasai kuasa. Kaya pagkasawa na yung mga Ustaz. Apa na rin ang talo pa yung na tayo ng mga Ustaz na yung tradisyon ng mga sistem. Dia punya kamis yang bisa dia minta apa? Dia maklum tahu apa? Kamu sudah dia aku mau saya ya ada aku semua itu utaparan dia kalau saya juga apa dunia na pasang saya kita kubu. Aku dia kedua utar dulu na Sirapi pada saya rasa orang itu hanya bilang nama Ini barang biasa yang ada. Ini dah sudah tradisi sudah berapa besar saya diundang oleh Bukti Harata. Awal di nasional. Tadi beberapa tahun dah rasa tradisi oleh Bukti Harata. Tentara dia muka kira kita yang tadi muka perak nak sudah saya muka apa? Ada apa? Ada pun ada sahadis. Binatang pun ada. Hanya tetapi di perhatian itu butuh itu mengalir pada Kurangannya Maragas. nama-nama nanti kita nama-nama jangan itu dulu dari luar. Itu pagi yang ini orang tua. Jangan itu dulu. Masya Allah, nari, tay sumpah terkano sa kaya kaya pakaisa. Ate ano menalang oras. Nanakate si kanili, nanas kanya ni pakaisa. Nanay mo kayo tanong lang yan tayo may. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkunalamat na namin sa kanong alang-ulangan abang sa kuwada makandoren sa diyang kaya seminarami. Ayaw mananagyan kaya mga pagayakan mga dosakan ang mga ulama. Sabat po panagutamanirang sa kapagkaswartan, uli nakipagado nila nakatanong. Siya ko mga abitukit, wagamatan wagam Islam. Amin po panundotan mamusik ko mga pamilyatan. Pemandang orang sama saja bertua kita dikatakan apa ini pakai se wanta apa disumpah saja kayak di makam bisa dengan pengodamatan. Dia kotor makapan taksa kayak kakek mai kayak dia rukun dia jasuh dan ada lagi dia kayak pengaruh mah. Nami susun patah burung dari guru na histori kakek dia sekitar na wisata abia bubaya. Bukan kuliah atas itu mga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ano ito to kanira. Na ino sa kaya ni Beatrice. Asa din sa ipamaluman. Uli na misal pa. Ada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beloy. Asrona dia. Na isa kami ni bilang sa bida na subida na si mararani sa ito na pakai dia akapagpakabinasan niya ayaw magpakaraya giwa kami rin ang mga pagaling niyo apya kasi kaulo sa ginawa na penuin niyo agyan ko ito ang mga pantag sa kaya kang pangaroma katuloy kawin na ato na bisiko kita dito ka kuri-kuri as imam pampadan muli na si matatago sa ikusunang Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sagian ko to kita kapuri kakagi yang makupatan o tradisi lagi ayam rana. Na iko mana kan ko penjeng ko to tradisi tanah rana na di mga susun sagian ko to oke to na kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat lagi dia na kata-katawan tarwaskan wa mga ulama, askan wa mga ustad pridaya ko niyo. Kadima juga kami suput pengaroma atau suput pengaroma andaskan wa mga ustad. Na ino niyo kami pupaliwat rawani kena benon niyo kami pumgana na udapar wagyang ko tuwakap kagyong tuwang ko tuwang masa. Ino niyo biskiso para nakupadaglan. Apa namanya kan kita kapila kurang umbela ko sa ko tuwang masa jika kawin-kawin. Sama dengan kata maka di dalam ulama sagian ko kakak pegagian ko kakak kumus ala juga kaplatkan eka sudah saka mana ayah kuna pakana una dinu nagian ko to indiana ayo kami kuno saya maka pakaya kami pamana pakana una tan kami guna dina kitin kami sa kami kumus kakak gitu na tradisi tan utama mamran o di utaka kumus ina di utaka sepiro nama koti wai na untuk kepakai adi pamana ibu kita lupa tradisi tan mamran o di utaka gitu oke kakak dia kita kata orang makasusun itu kalau mata luar weskan anggo to ada gitu lagi nani pun dinamerkan wa pakada ya juga dia mga pagarinyo mga buwatan niyo atan to ang ano ba ito akasasamutan niya sa iwa kamatan wa Islam gumang niya ko kano sama ubanya katkawan kan upat dirwakan kaki kaswara ko malaki kaswara sa ubay mong nakiya sugal ko pa yang pakat dirwakan kan mga pagarian kanang dangwani ay malalaskan o mga pagarian ng mga ulama napun niya ko kano sama kayo na ihipagay sir kakabayakan nasabut nak nagian foto kitian kami berbuat tahu nakinan itu yung pinagkara na okay sasad jawab pero kami na isa na naginan ibubunan na namin butaw na kikuliga pero pagkalugur ka na gusto salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, atau ko mampiyag yang mentua paisa yang kaya kuan bisa ko mga diumatan saya si Kadieli pamanaisan na dato para i-support sa kaya sininalkan ayaw natin malagyan mo ito ang pakaisiyan na natingin ay polisi na wato na tarika o huwag na Islam sa kaya mo ito ang kawin ako mga ngaruma nagugyan mo ito ang mga tradisyon tanwa kakumo sa kupaman na kapiro sa maputya dinis o din na tila na boto pa magpakay ang takali gupay ito mga ukupakay na di tanong nagandagan ito paman na sebeguro o ukupakay na di tanong nagandagan o manood na kapakasusumpak yan nagito mana na paman na magpumago siya mga ulama ini kan kagad nag-ibig ang kagad nagigay paman na ako di maganda po kagiyang ito himapya paman na galap na mapasadanan mas bagay mga unutan na pagbangan tanong nakapagbangan na anda mga pakaisa yung mga bangsa tanong sa kaya kuwan tunay ni online na narutan o kinapmani magayag yung mga pakaisira at yung kami Ayat tembel roa pakaisya na ino boto diterima ang Islam ang kota kapumus wanta ka dimig ka pakay ano ka doon nakyang Pilipinas Bismillahirrahmanirrahim. Itu tarda saat nibla. Pakai sini kita pagalitan sa kuha. Lagi di pera rin yung justice ko dito na dito pakai sero. Okay na nakakapos ang mga kasutali sutan no na di makasusok ko doon Islam. Ada pun yang tarata. Hindi nga nakatuloy na kurang-kurang kabudalian. Ay budalagin nakatuloy. Ako pakayas mo ang hindi ba na mga aroma
So yung ko lukso kuan wataiya na widan yung sudutan na makaulog sa lugar ng saksi. Ato pa kaya kung gawin mo, pag pinanatin mo sa sudutan kan na ibog kita na ibog kaya ka na may kamakiyutan mo na ulo pa na pakikaw din ako ba din sa oras. Ako pakikaw ka ano juga nakakabuat. Kagawin. Nagila ko na puso at tanong na nagila na kuhan na hindi ba na kandilaga bermiti taruh saso Kandirismo. hindi ba na kuhan na Kira di kita. wala iya tapi na kusugol ni sila o mamuiya po talo si kung mga rutin asara di ba kasunod siya di mo tawa kapag isirap at tibur ka kagiya tingka mapiya kakidayaw ang utak kairol umuri kausatuha andi sukor magandang na sukatatan kayo berat na kamakaya paling ano milyonaryo ibidang masuk milyonaryo kasi kung mga repetier pag-usiya sa kikemanan niya na kuwan berat kuwan ang mga ordinarya wakil pilipili ko lebe o di gagawin kawin sa kanyang mga Arab na warang nila niya ginakuan na subugan sa authority gobyerno tarong sungso kuwan hindi ba na wala yan ang pag-ikawing sira na makawin na ayalan po naging puta walima at tiro na walima na tiro so patasaksak na di magwalima sugaro mani na ako sila di kenulis sa di puta manan yan na kuwan sa tanong mga marano may tradisyon tano na so kakulit na hindi walima manan yan sa di puta manan yan na kuwan kakulit na sa puta pengaruma na rub na di puta manan yan nakapagaka na si ko yang ibintara kuwan derpasi sa din ko ito pengaruma gitu so lagi ito na yung pagilay ito di pangokit sa kapagkabor di pangokit sa kapakilay-lain di pangokit sa kapakilay-lain hindi isang parang agamatanwa agama Islam agi mo na manalian na ikakabor noon uwi na bumira uwi na may naidiruman adin na lagi diyan ini sa parang tanwa tanwa Islam tapi yang kita bagi untuk apa tahu yang butuh tradisi na bubukos na kena butuh barata lagi utama ni kadua na butuh natira nanda di bawah panda mga warung berat mga tradisi na natira na wagi tino benda kana pero ikaw mau kena butuh kuat di mana kena butuh barata asal adi makasulit sa bertiga paliugan berat na paliugan tarawih dengan kuat jadi ugi lagi udah kita na perut dengan dia ingin na bergalu-galu pun orang dia sa kalima ka kuat makawin na mga arati itu nasuk arati ada niya masuk bakso katiru Allah katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na kuat na di bana kenapa ini siapa ugi na kubur babalo ya ada o mali ko ini buka air rupa nakarde di mana ya wah nanti di mana simba dan suka beri dia simba nanti ada si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Rasul kita nak kawin aku pun ya ani di mana paliugat lagi kita kita nak kapsa pengirun sa aku nanti dulu ya paliugat lagi tiga puluh dia nak kuat bidah yang mana nian na yang berbusiko Islam mungkin nanti kita kabarin na tradisyon mana kala tikina kuat na yung tating na sa tradisyon na amay ka, hindi masuk pa. So, katiro Allah, so katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na nabawa. Hindi na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diniba na kuwan. Dia bermadu yung bigyan na nakiyaw niyan si mga sahaba. Hindi niya pakakumus na babso pong isa, mapun hindi na bahagi tabarong kuwan. Niya alo, kano na dapat na niya alo. Abang si mga sahaba na perendesi kuwan mana niyan na kuwan. Agi si buka pangaruman na ayaw ada susah. Paganaira pengaruh musuh pengaruh mana kebayaan begitu Orian na ikadua na suwali mana wali na supa lokso wata udah mayan na supa garinyan uli na su bapayan uli nanti video kita si saging utama na hindi wali na ikatilo na mahar mana niya nama di su mahar nama di su mahar api agayon na nung wala lagi mo akdo di kagi utaka
di ba na katuloy mo sa kawin. Na ikapat na ikalima na ino ka saksi. Ino tama na niya na ang nasaksi, ino to kailang nasaksi. Kaya para katuko ng mga tao sipulan na kaya nga Romanian suko. Nagyan nga na nasa ramad na nagyan nga naman na miyalo na miyasa ka din suya manan niya na kakuramay. Api ato na ibundal ini video si Sagay mo naman niya na kaya gawin na pala din na makasupak si Kusulong Rasulullah sa sabi kubus kano, muntuk kano anta kaya manan niya na singanap sa kinida karsada na importante nagyan nga na nasarap amya aloy na diyan masubak na miyasa din suya manalian na kagawin amini ko din suya manalian na okay ko na sulod na sa rosa yung panagyan na ng abro o di na ginagagaw na miyang ibubuan na nakapit na ka na ba supukiran na kagimat na sulod ka sa abro sulod ka sa Amerikano sulod ka sa gaw na piya inga ka na ba mapitan na ba kung sulod ka pa puro sa gaw di ba? Pag inatiran ay mananian nagkapaya pakay siya sa mga sakit o na kita katawan siya kung mga wala niya kapilal pero na niya pakaro na sunod ka sa liman ang di niya nga bulbulbu ang mga ninipan na kuha kapit kinagawa ng makaliyusi ko is na minut ako rin kasupay na hindi sa mga suorati yan ay mga saging taman na niya na oras kaya siya na niya nagkikatuloy ng mga Kristiyan naging tinisapa na timanta siya para bitong sa pananinan at Rasulullah na pagkakira, may tanong kakawin na lagi kakawin ng mga Kristiyan na may pagtanong kira. Tugin na may kasunulot ka sa gaw na sumusunod ka sa lululod ka na ka-Islami kasi sa limot ka piya-piya. Yung gaw ka na sumamuso mama na barong piya-piya, barong Tagalog akalalayaman na kanabuto hindi sa pa. Kuli na yung akalalayaman ng mga gusto mong guli na sulat ito napakaplita na siya tradisyon na manitaran aladab ginakuan na so mama na binungalanda so asistanian na binaning na so mabubay na mabuti alanda si kuya mananian magyan mo ng mga tradisyon na isa ito mabuti ang kapya-pya kailangan na i-proyektan na so tradisyon dano sa bapsa ayaw ko man ito tano o pinapatano na royal siya mananian na paparangayan o din na binatano sa tribe naging mo ito ang kakubiyogan dano sa mga tradisyon dano. Yun naman yung pinag-importante ng tanong. Kita ng mga marana, wala din talaga hindi ko. Ito man na mapya, sa tradisyon dano. Ang ginamit kong tipuli, sabi nga man niya na mawa, na sa tradisyon dano mga marana, wala din ko sa top 3. Ginawa na yung pagpaka-birth. So kaya kung tisi sa Malaysia, sa Kutaki na Balo, kaya niya ka-birth sa tradisyon ng mga marana. Alam mo, naging takap yun. Ang ginawa na, pagkalipan tanong, nagisita na po na tayo ay mag-utso-utso, kasama na ginatuoso. Iba-iba na, hindi problema na tanong, pagulog tanong sa uso, na pumunta nun sa uso, nakalipat na sa tiura tradisyon tano nilipan na mga maranaw, ako di ko ito menangat tano mga maranaw ang yung tradisyon tano. Balasangan wala sa mafia, yung masura sa kapag-pangirong biyo. Mga tanong ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا إله إلا الله. Sebagai berejo namanya anak sasa putih kira yang mana magpa kami ito kira Gitu lagi pakai si ulit. Ano man na? Ama na mimbaling Islam naman ito nga rin. Akaya da awalin niya nga di ikubudo Ang pangarap man na rin ang argis. ikubudo mga pamilya niya nga Christian. Da buon pagunot. Nanto na yung meswa kaya da awalin niya. Ito pa kay siya. Balik Islam, di Muslim. Na makipingaruma, nagpingaruma. Nanto na yung meswa daw ng mutuwa. Wali akrab. Da ako nga da yung antay wali niya. Kailangan na mausaya siya kami. Nagkumpuna ka. Ha? Balik Islam mo ka ma. Nabi ako nagkasala niya. Ano na siya pakisi sa'yo mga tanong kasi sila nagpuganog sa live na nagi ka man na pakaisiran. Pag na yung pakaisiran, natigiran na ayaw pakaisiran na si siya katigin na makapunto sa iyo puruman. Ayaw man na yan na mga seminar ako puruman. Na ito kaso kuhan na gimutabihan yung rabatalo yung mga praise. Ubatalo mga punta ka sa malamasgit. Na naisyaAllah na paman na bas kayo mapanusulas yan na kayo madaluya ba ito. Ikaduang pakaisiran na tigiran na anto na yan kaya betuan sa bid'a hasana ang bid'a sayya. Paman na bid'a mapya ang bid'a marata. Aya ikatalo ang pakaisiran apa naman timbalan tanong mga sumbayang na tigiran na alim isa na kaki guru paman natin na igira amya katulanga sukabaya o karumakan agu sukabaya o loksakan palayakan sira na kebubayaan andi patot unutan akan nakiran ka palaya ito na ni palaya miya turu nabi so kapia ito na kapang unutan kiran hindi na ko na miya kapitan sukabaya o karumakan sukabaya o lokas na ang ilikuran niya ano na pangunutan. So pada sa ngawa makapala kakulusan dan wag yung kanya program. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai dia pakai sini tu dia bida kasana bida saya. Jadi nasi Islam dokter di subida. Dia basta malo ya anjing ibadah bida na kita talo kusimba. Oh, nasi kusimba pada yang kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, so kaya pakalay ganun Nabi sallallahu alaihi wasallam na timulang yung kullu bid'atin dalala lango na miyang bago nakadidig na lango na kadidig na finna pero tanong pag natin bid'a hasan na lagi pa man na ida na electric fan yung man niyan na kuwan na light na ba na yung sa bid'a hasan na lagi na pala si patataw development upgrade agi kaya man niyan na lagi makapunta sa aeroplano truck ada mga disiko sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so simba na tawqif yung na tawqif nasabu sa sinigulalan nun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dito yung kulalan na si Bermanan yan na simba agi ulawan itan no sinikidi o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mas papasandalo ni Sunabi na papasandalo ni Sunabi na dito ditiyawat kasi kung kabubali ka umat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang mo natatawad ka ami ang bagus iku agama baruya simba na dito na ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapalisan din mo Bermanan yan na boleh berarti lagi dusan goyang na lohor na patrakat na biru kali marakat na mi boleh tu mi yang berbuka si kemanan yang nak buat so kailangan nak subi yang nak patrakat si kemanan yang nak buat di mana mana lu pakai setinggi na ibarat na ani pagunta ng kukarumag na gusto loksan o pamako si kemanan yang na baik na pakai suatu mga baik na paganeron
Nasi kuba ina ya tanang may paguntan niya na si karamanian na si Lucia. Dipindi sa gay ko tabtan. Kailan naman sa kita kakawin ako mama kagiraw so dato ay matuake na yang ipangaruma ko kaswata ka akarumang ka na so responsibility akin nun alokas na skay responsibility nun ni matua ay mana niya na skalokas na so responsibility kasi mana niya nawata ka na singay ni besigo karumanian na gidib ganian ko karumanian na mas malay kablar so karumanian hadis ka alokas kagiyam ya banoy ay di magpagpugubay na so mama na wajib pugubay ang pumulutan niya so mana niya na darudong pa ere mana niya ang mama amay mabuka sumama na ipagipuntulan niya so bubay yung tinudan no ikadua na dipindi sa giyan ko tama na niya na subuan ibarat yan na suba na paliugat at pagkaudas kuda to karumanian na bumubakasong sikwa mana niya na loksian ha amay mga ibarat na giyan ko tuwa kuhan tingtan wa suba na kailangan at pagkaudas sikwa karumanian sikwa mana niya na kasumian sika mananian na loksian kagia malaika benar sudah tu sika mananian amay mga sudah tu na dimataw sa punta kay barat na pagrunian suya mananian na karumanian si papia dipatot na miya ke benar wa mananian na bai rumiport skania sika mananian na wali sabtirunian na si karumakan nana ate sipkidi niyan rakan na digene ke baya na inu-ina din suwali kagi subai na dipagato si kumama na ayak pagkatuntut ko kap na ruba ina suwali wa mananian na huwal amay kasuwa mananian na deto na dinya ni paginutulan sudaro du pa iya katigin na kagimya pangaroma ka na miya pamasakos ka nabangan di bibisaya na di manute mananian na kepakay piya nga rumang ka na kerespektuan kasuwa mananian na baik kagi ko ta kaprespekto yung kasi ko baik nagitud mami kapungutan yan kasa tarotop sa usaging mananian na kaya respekto ikaw si saging mananian na ko no makampuan na so palubo nulog sa usukaroma na may kapalaya mapiya ditinuda nuno palaya mapiya na ayak unutan ko ba na sudarudog pa iyan agi palaya mapiya o kung ano man niya na marata so panduan mama na yung mapiya so panduan lokas na ayak unutan ko ba na so panduan man niya na lokas sabab sa marata so panduan man niya na karumanian yutiti ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dila kapangunutan siya man niya na marata wallahu alam dinan isa diniban na buwan sa punta ko wala sa nabawa sa pagyaw niya ay isa giniman na pakis.